Jotono dipor kaham, especially like hambai maro sini joto press media team rok no norok phaiye sini news no cover khaina bage phaimani puilano ang norok no blai ke hambai maro thanai onek din romini norok sini news rok no je cover khai tongmani tini sing specially norok ni bwskango haino hai je press meet khlainani thangai tongmani kaisa no karon sing nukha thanai 27 ni simi je sing movement khlai tongmani Pursabanta Palace no tui government no kuno ekta positive response rakhano runani digi thangye ko borongso miyani press media ni bisingti sing saimangkha honorable the cabinet minister from Tripura State Assembly oba haike saka je 1949 no je pro India by Mars sangka Tripura job to properties abo government in thangka hane bini o je kok rok no khnawi sini Tripura sarok tebo blaike sentiment harden ka haise gai aboni bagai YTF sini honorable YTF ni president sini sir Suros tini YTF ni joto district rok bai kaisa meeting ringmani bisingtei kaisa decision kotor nakha bwskangni salo YTF rok birhotom je engmani sai taibo kotor kaisa andolon khlaijaknani bagi thangtong ga ang tabu koinai sini honorable YTF ni president sir Suros no je sini andolon ni je brief bo khlainani bagi hambai Lorna Hambai, Sini Takuk James, General Secretary Youth Tripura Federation. Type of 5 months of Faisal Sini Joto, District President. Type Bisas Kai Hambai Maro Sini Joto Media Sono. Sini Takuk Samahai, General Tangnai Koi Dindra Kabang Mas Sambai, News Coverage Kaiton Boy Norma Belen Pifle Hambai. Aw, Sung Abono Sanayo, Youth Tripura Federation in Bekakti, Buskangni Pastarik. Buskangni Pastarigo. Agartala city wo kaisa protest ngani thangai tongo o jaga wo ang koinai sini joto thaka ham Tripura satakuro no mo YTF ni chobaya Tripura mothani chobaya ngai joto Tripura dofani choba hangai norno joto no buskang abago phainan bagai norno kobong horjak tamnin ba belai sing kha dukhu nangjak tabu sini mia honorable minister Tourism Department Sri Susanto Chaudhary Samani Yagulo. Pursabanta Palace mo tabo kaisa government ni asset. Government muchung hangke jekuno project khaimano. Aro nor jotono welcome khaidi. State ni development in thanga nor welcome khaidi ni samane tuye. Baro kuno clear statement tagbor yakuje. Pursabanta Palace aro Taj Hotels namjagi hane amai kun kok saya. Bini akok abo sung tabo kwansu guje. Pursabanta Palace Taj Hotel nani thangai tongoni sing ta wan suksina abo kubiko karon tangai hindi abon banya sing tabo kotor ni seitebo kotor choba khaini je puila o sing je chengpuru samani hai abon sing tabo buskani 5 tariko kotor choba khainani thangai tongo Tripura sangai haisi YTF ngiya jaro nor YTF ni mokolo nungnai rong nang koinai nung tumuno Tripura sani thui nini hukumu mukumu nini laiboma sokomor zaman nang naimani yangi tong hangkai Haidi nang bo Tripura sangai sung oro kebo YTF kebo Tripura motha oro nang banner tongala khaisi kuno banner kuno flag tongala joto Tripura sangai sungomno protest khainai karon tabuk bo tapok ti sini astobol moidan Swami Vivekananda ngai thangmani abu bo sung choba khaipan sung kuno mandi haisi sini Ujenta Palace Tripura State Museum ngai thanga apur bo sung choba khaigya কিন্তু abono sungno counter khaina bai buitabo kongma saitongo State Museum ani yagolo jotono rajaroni amalni bemono photo ro mangar jali tongo abo bai sini khak khasang ya sini rajani amalni sini bobagrani amalni tong tong hangangkai abo bobagrano yaphurna tung yakhaba sung Tripurasani mungsasuk abo borok khaina ning tung haisi and Pursabanta Palace abo tabuk Taj Hotel no yaphana ni digi abo process cholijak abo borok tabuk phano kuno clear statement yako sung Taj Hotel mana khaya Tripura bo khaina ni bagai Kabangma jaga tong haisi kabangma jaga khas jaga kabangma land tong haisi a jaga bo kabangma borok Taj Hotel 5 star 10 star just kroman clock tong kintu sini hukumu mukumu je Pursabanta Palace clock zaman hangkai sung belene khayo sung sini ri khungir jama hai ma tong haisi Pursabanta Palace jumno Taj Hotel khaiga hangkai sung abo Tripura sani ri khung jama hai klayo abon bagai sung afru kotor protest ngai asset Tripura sangai tini ang joto koinai sini joto tongnai jara
hate dofa no hamjagai tiprasani kok sai tongnai sini party flag color naiyawi tiprasana hamjaka kai jotono adino final bai no nang kobong rohorjao party borokok ya haisi party tini khna tongnai kintu dofa jefur kemai thangnai afur party khainani pano nini bagai o dofa no logi degra khaisi aboni bagai no omo sungkuno political mileage tanmani kokya phiaba sung tiprasangai sung baskango choba khainani bagai reading tomo jaga nor jotono final bai ang no kobong rohorjao 5 tarik sung nang hang kai 10,000 ya 20,000 ya haisi more than 50,000 tiprasa bo sung orot sung thanjau phunungmani hangkai tiprasa ro thansa kari ni sung taibesa proof manai haisi ang bai sung YTF ni flag bo use kaya tipra mothani flag bo use kaya TWF TSM flag bo use kaya asset tiprasa ngai sung afur protest kaya thang tongo all tiprasa joto welcome haisi no joto na ang a jaga phai ka hamjano go phai sung protest qatar khai phunga afur sung phungnai o tipra hawni tiprasa ro au kubinyo bongni hukumul no sokomo jamal matuyei borok sentiment nangkani singma phungna haisi hambo Belbenar kri bandar personal যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আপনি থাকলেন দেখা তো কাজে বাড়ি পার্সোনাল ব্যক্তিগত কোনো দাই রিজিনাল পার্টি ধরার কোনো আপিল খাইবেন all are welcome sung jotono jotono welcome haisi sung sini sanmung greater tipraland abo sini tipra mothani naharmung IPF tini naharmung bong I great tipraland jotono tipraland hamjau separate state hamjau কিন্তু sini o 5 tariko tipraland choba to abo sini political demand joton jani jani tongo abono karibo sung 5 tarik onke as a tiprasa bisas khai pusovanta palace no sung rokha khainani abono safe guard khainani baise ang sung kobong molo roichi তাই কাইসে কক kai judi CM এবং কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট 5 তারিখ নিসাই সকা যদি বরক সংনো মিডিয়া ও ফাই সাকা যে অবনো বন্ধ খাইজাকনাই সং খাইলিয়া abo haing kangre sini andolon no sung stop khainai otherwise thasing je sini honorable president samahai birhottom andolon nai government pura dying nai judi route block na nakai sung block phanang thane haisi adino 5 tarik কোন মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইকিনা না sung tai memorandum submit khaliya memorandum sin TISF tai sung YTF 27 tarik khaiya and TISF 29 tarik khaiya memorandum submit khaibi borok sungno borok takbo actual borok ne answer imani yako abon science general secretary saman hai tomungno adino phai borok assurance ok bai tabu khai written assurance nani nangnai je pujoganta paileso sung tachutel khali ani written assurance riasa sung o chobak potot choline haisi written very asakam andolon choli tane ha kono or sab government kaise jora khau jaga sung asung bising written marna answer marna in a time bound manner bisingo jemon sung thangnai sini YTF ni 27 tariko je memorandum remani yagolo sung after DM no saika 4 din bising sung answer khai sini honorable minister sanani tung boro mai kerman bising to boro sung no sapta kaisen bising clear statement running tung sapta kaisen bising tomuno posovanta paleso boro clear statement bi maya hangai sung bus kang abon se tebo andol ko makhani haisi karon mo sungomo serve 10 ta ni simin chengjanai 10 ta ni simin boro gather nai jagar ka sungwa tomani circuit house ni simi secretary biskang jora aro circuit house gathering gai secretary ro march kai thangnai aro sini gathering nai